you, Jesus. Please come fast. Lazarus is sick, and without your help, he will not last. Mary and Martha watched their brother die. They waited for Jesus, he did not come. They wondered why. The death watch was over, buried for days. Somebody said he'll soon be here, the Lord's on his way. Martha ran to him, and then she cried, Lord, if you had been here, you could have healed him, he'd still be alive. But you're 4 days late, and all hope is gone. Lord, we don't understand why you've waited so long. But his way is God's way, not yours or mine. Isn't it great when he's 4 days late, he's still on time? Jesus said, Martha, show me the grave. But she said, Lord, you don't understand. He's been there for days. The gravestone was rolled back, and Jesus cried, Lazarus, come forth. And somebody said, he's alive, he's alive. When he's 4 days late, and all hope is gone. Lord, we don't understand why you've waited so long. But his way is God's way, not yours or mine. Isn't it great when he's 4 days late, he's still on time? You may be fighting a battle of fear. You've cried to the Lord, I need you now, but here's not appeared. Friend, don't be discouraged.
He's still on time. My God is great. When he's 4 days late, he's still on time. He's still on time. Bye,
Get ready and excited for World Adventure Day 2023. We hope you are all ready to take a trip, to embark on a wonderful journey. Every step of the journey is a chance to discover new wonders and create unforgettable memories. We are all awaiting Jesus' soon return, and we are going to learn more about this amazing journey on World Adventure Day. We hope all of our adventurers can tag along as we prepare for this much-awaited trip. See you all on May 20th, 2023. On September 16, 2023, Pathfinders around the world will celebrate the General Conference Adventist Youth Ministries Pathfinder Day. Mark your calendars, make your plans, and go with Jesus. This will be a day where Pathfinders around the world step to the forefront, leading out in their local churches from Sabbath school to divine service. They will serve their communities and enjoy social fellowship with their fellow Pathfinders and friends. Are you ready? Let's begin the countdown. The 2023 Pathfinder Day resources will be available at gcuyouthministries.org. Well, get on board, little children, get on board, little children. Well, get on board, little children. There's room for many or more. Well, get on board, little children, get on board, little children. Well, get on board, little children. There's room for many or more. See the gospel trains are coming. I hear it just at hand. I hear the wheels are rumbling and rolling through the land. Well, get on board, little children, get on board, little children. Well, get on board, little children.
room for many more. Well, get on board. Get on board, little children, get on board. little children. Well, get on board. Get on board, little children. There's room for many more. Well, the gospel train is coming, and she's coming around the curve. She's pulling all of us demon power and straining every nerve. Just get on board now. Get on board, little children. We're saying get on board, please. Oh, little children. Just get on board now. Get on board, little children. There's room for many more. Just get on board now. Get on board, little children. We're saying get on board, please. Oh, little children. Just get on board. Get on board, little children. There's room for many more. There's a train Get on board. going east. Get on board. There is a train going west. Get on board. Well, I know. This train travels so fast, can you hear the west blowing? Can you see that angels singing? Get on board, little children. There's room for many more. Just get on board Get on now. board, little children. Get on board, please. On this train. Just get on board. Get on board, little children. There's room. A room in the upper room. There's room in the lower room. There's room for many more. Oh, yes, more. And we want to also love and welcome our new students. After today's lesson, you want to come again tomorrow. Because you will be an obedient student. We continue with our week of prayer. And our theme has been titled, Love is a Verb. Today we are on day 6. Today we are told that to love is, yesterday we were told that to love is to obey. We are going to listen reverently as to what God has for us today through his manservant. Good evening. Amen. This is one but last evening of us together. And not that I don't like the other messages that I've been sharing with you, but I can't wait for tomorrow's message. It's something that I love. So today we are going to talk about worship, as it has been said. And our key text is from John chapter 4, verse 23. But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship him. Now these are the words of Christ that he spoke to a certain woman. Now this was one of his evangelistic encounters. When you look at the book of John, just from chapter 2 to chapter 5, these 4 chapters,
Dikgaolo tse nne tse, yes. They show Christ in his evangelistic mission Di supa tota Keresete a dira bodiredi jwa gagwe. under different contexts, A di dira mo ditsaneng tse di serving harologaneng. different needs. A direla matlhoko a harologaneng. So in this context, Yaanong mo ntheng e, he is talking to a Samaritan woman. o bua le mme wa Mosamaria. And you know, the story begins when Christ was with his disciples. Tota polelo e simolola ha ne Keresete a na le barutwa ba And gagwe. he camped at a well in A ba Samaria. nna ha se dibeng gone ko Samaria. And he sent them forward to go and get some food. A ba roma yalo gore be go bata dijo. While Christ was seated there, Ha ntse a le ho a Keresete, certain woman came to draw water at a very strange time of the day. mme mongwe o na ata go ga metsi ka nako e sa tlwaelegang ka mo motshegareng. Because of the situation that she found herself in. Ka ntlha ya seemo sa na iphitlhela a le mo go sone. And now when she gets there, Yaanong ha hitha ko, Christ being a Jew, Keresete e le Mojuda, asked this woman who is Samaritan to give him some water. a ba kopa mosadi yo e leng mo Samaria gore a mo siele metsi. Now this was very strange E ne e le go mo go sa tlwaelesegang. because the relationship of the Samaritans and the Jews was not so good. Ka gore botsala rona e se jo bo siameng ha gare ga Majuda le ba Samaria. So the woman then asked him a question. I mean, you are a Jew, I'm a Samaritan. Why do you want me to give you water? Mosadi yo mme o na mmotsa gore a wena o le Mojuda ke ka ntlha ya eng o kopa nna mo Samaria metsi. So they started having a conversation from there. E ba simolola ba buisana gone ho. And Christ revealed to her stuff that she was sure that no one else knew except those that lived in Samaria. Mme Keresete o na mmolela kana botisa mo panatshegelong ya go dio tsene e le gore ene o itse di itsewe ke ene le batho ba tikologo a go hela. And then she said, I perceive that you are a prophet. A ba re ke belaela gore kana ke tsaela gore o mo porofita. And you know, just so you know, we worship at this mountain where our father Jacob worshiped. A ba bua gore tota rena re obamela ko dithabeng kwa kwane Joseph a obamela teng. So she tries to change the subject. A ba simolola go hetola puisano ya bone le Keresete. So then Christ says to her, E be Keresete a mo raa a re, the hour cometh and now is when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. a re nako e eta le jaanong e setse e itsile e ba obamedi ba nnete ba tla obamelang rara ka yone ka mowa le ka boammaaruri. So if we want to learn anything about worship, Yaanong ha o batla go ithuta sepegela ka kobamelo, Christ is someone who can teach us something that is true about worship. tota Keresete ke ena a ka re rutang gore sente boammaaruri gore kobamelo ke He eng. says that the Father is seeking for worshippers, A re rara o batla ba obamedi those who will worship Him in truth and in spirit. ba batla obamelang ka boammaaruri le mo moeng. And before he said these words, Pele ga a bua mahoko a, he said, you worship that which you don't know. a re lo obamela se le sa se itseng. So which means that in order for us to render true worship, Yaanong gore mo go rang gore go re he kobamelo ya nnete ya boammaaruri, we need to know God. re tshwanetse gore re itse Modimo. And in knowing God, Mo go itse Modimo we love Him. ra mo rata. We love Him as our Creator. Re mo rata e le mothodi wa We rona. love Him as our Redeemer. Re mo rata e le morekolodi wa What rona. is worship? Yaanong go obamela ke eng? Worship is the act of attributing reverence to God. Yaanong go obamela ke go supa toto mo Modimong. And Patrick Baboloki said that worship is a lifestyle. Yaanong re yo Patrick a re tota kobamela ke ka ke ntlha ya botshelo ka o What tshelang ka you do teng. throughout the day is Are- your act of worship. A re se o se dirang mo tsamaong ya letsatsi tota ke kobamo. Now, this is the essence of what Christ meant in John chapter 4, verse 23. Tota ke sena tota ntlha konokono e ne Keresete a bua ka yone mo temaneng e. This woman has a certain lifestyle. Mme go na le ka ga a tshelang ka teng. But she says that, no, we worship God in this mountain, just like our father Jacob. A ba ha bua gore tota re obamela ko thabeng hela ka ra rona Jacob. So to her, Yaanong worship go was just, ene. congregating, Yaanong go obamela tota ne e le go phuthagana, reading from the Torah, go bala mo dikwalong and praying, le go and rapela doing certain rituals. le go dira ditirelo ceremonies. dingwe kana meleto mengwe. That was worship. Mo go ene mo ne e le That is how kobamo. many people understand worship. Ke ka ga batho ba le bantsi ba tlhaloganyang go obamela ka So then they teng. have religious life, Ba na le ditirelo tsa bone tsa tumelo ya bone botshelo.
Botshelo jwa tumelo, I guess, botshelo jwa tumelo, yes, which they put on Sabbath. e leng gore ba bo apara mo sabateng, They go to church, ba ya ko kerekeng, they worship. e be ba obamela. After the Sabbath is over, Ha sabata hela, sometimes even before the Sabbath is over, tota pele ebile letsatsi le we phirima, take it off ra like a pola uniform. sa apara so nkete ke uniform, And then we live another life. e be re tshela botshelo jo bongwe. So Christ is teaching us that Yaanong Kriste o re ruta gore worship go obamela has two things to it: go na le dio tse pedi mo go gone, the truth and the spirit. boammaaruri le mowa. You know, it's hard for our brains, actually. Go dingala mo ditlhaloganyong tsa rona, It's even impossible for our brains ebile go thata mo ditlhaloganyong tsa rona to have two opposing ideas existing at the same time. go nna le dikakanyo tse pedi tse di sa tsamaelane nako e le nngwe hela. That is why most of the time, Yaanong ke ka mo e leng gore nako ka bontsi when we have events ga re na le ditirelo as a church, re le phuthego, many of us we attend ka bontsi taba re le teng koo, because it's just one thing that happens over a short period of time and then that's it. ka gore ke go mo e leng gore ga a dira ka nakwana e be go hela e be re tswa mo teng. So because we have trained our brains and our minds to enjoy what we term as monati, Yaanong ka gore re toeditse ditlhaloganyo tsa rona go twela le go akola mo e leng gore ke dio tsa nakwana hela, which is something only for a short period of time. That's true. Eh, It's only for a short period of time. ke dio tse e leng gore ke tsa nakwana hela. So we tire out to extend that over a long period of time. We get tired. Yaanong re palola ke go tsweledisa dio tseo ka nako le nako ka matsatsi le So letsatsi. Christ is teaching us that Yaanong Kriste o re ruta gore worship is just more than attending a church service. a re koba motota go hetelela go ta tirelong tsa phuthego tsa kereke Worship is more hela, than singing hymns. go obamela tota go heta go opela hela, Worship is more than being in a church choir. ga se go nna hela mo choireng, Worship is more than preaching or teaching. tota go kobamelo go heta le gone go ruta kana go rera. Worship is how you live from day to day. Kobamelo ke ka ga o tshelang botshelo jwa gago tsatsi le tsatsi. Kobamo. And because we have been cultured to think that worship must be motivated by emotions, Yaanong ka go re rutile gore go obamela o tshwanetse gore go ithiwa ke maikutlo a rona or by the weather, kana gore seemo sa loapi se ntse jang, we only attend worship services or church services rather when it's convenient for us. yaanong e be re helela re ta ditirelong tsa phuthego ga e leng gore go siametse rona. We treat God like a dog. Re tsa modimo jaaka ntša. No, when you need a dog for something, Ntša ga o e thokela sengwe you give it all that it needs, it wants. o e ga tsote tseo tse elang gore e ka tswa e se bata, And once you don't need it, you don't even care about it. ga o hetsa ka yone tota ga ona sepe le At least yone, that's our culture, mostly our culture here. in tota Southern ke ka Africa. ga re tshelang ka teng. You know, we don't even train them, we don't even take care of them. Ga re di rutuntse, ga re di tlhokomele. Only few people do that. Batho ba se bantsi hela So ke bana ba that's the dirang idea that yalo. people have of God. Yaanong ke yone mogopolo o re gore na le one ka That we modimo. can pull him in whenever we need him, and then after he has solved our problems, now we can put him away and Gore then re go ka on mo with our life. gogela mo matshelong a rona ga e le gore tlhoka sengwe ko go ene, mme morago ga tharabollo ra itswa mo go ene. God is not seeking for such worshippers. Modimo ga a bate baobamedi ba ba ntseng jalo, He wants worshippers o bata baobamedi who have a vital connection with him every day. ba e leng gore ba na le kgolagano le ene e e rileng tsatsi le Whether letsatsi, they feel happy or they don't. kana ba itumetse kana ba sa itumela, Whether the circumstances are favorable or not. ka ntlha e se gore diemo di a leta kana di sa lete. In the book of Psalm 96 verse 9, Dipesalema 96 verse 9, the Bible says, Bible ya re, "Oh, worship the Lord in the beauty of holiness. obamela morena ka mokgabo o boitshepo."
So here we see that God has to be worshipped in the beauty of holiness. yaanong ga re a bona gore modimo o tshwanetse gore a obamele mo bonteng o bokana ka mo kgabong o boitshepo In other words, mo magokong a mangwe personal holiness yaanong boitshepo ja mongwe le mongwe constitutes true worship. bo supa gore re obamela ka boammaaruri If you live a life of holiness, ga e le gore o tshela botshelo jo bo boitshepo you know, we have one day, the seventh day, which is made holy. re na le tsatsi le lengwe hela le leng gore le sego ga ditse kana le boitshepo But we live even during the other days of the week. me isn't it? malatsi a mangwe a le one re tshela mo go Now, one holiness should pervade from Sunday to Sabbath. yaanong re tshwanetse So, gore re reveal from tshele Sunday to Sabbath. re tshwanetse gore tshela botshelo jo boitshepo ka tsatsi la ntlha la beke go ithelela sabato o That is latelang worship. ke yone kobamelo And that is eno what God is looking for. ke sone se modimo a se batang seo So a personal relationship yaanong botsalano le modimo between God and man a ja motho le modimo is really the holy of holies of the human personality. ke maitshepo thota a motho True worship, kobamelo ya boammaaruri a life of holiness, botshelo jo bo itshepileng is the most dynamic ke and creative experience possible to you and I. ke maiphitlhelo a e leng gore re tshwanetse gore re nne le one nna le wena James Moffat said, James Moffat no feature of a church is more characteristic than its worship. a re ga gona tshupelo ya kereke e leng gore e gaisa gona le kobamelo ya bone As men and women worship together, ha e bomme le borra ka ba obamela mmogo the essence of their religious fellowship finds special expression. Yes. As men and women worship together, a ka bomme le borra ba obamela mmogo the essence of their religious fellowship finds special expression. yaanong boleng ja kobama ya bone bo nna le maiphitlhelo a a rileng And then he says, it is in their common praise and prayer a re go mo kobamelo gate mo merapelong ya bone le mo kgaleletsong ya bone in the actions mo ditirong tsa bone and the words of their church services le magoko a buang mo ditirelong tsa bone tsa phuthego that the living convictions of their faith come out yaanong gore ka ga ba dumelang ka teng ba tshela tumelo ya bone even more distinctly than in their statement of belief. mo e leng gore go gaisa go na le go bua puo ya bone ya tumelo So he's saying that yaanong o bua a riala worship go obamela is not only with the songs that we sing ga se moopelo hela re opelang or the prayers that we dithapelo utter tse re di buang or the words that we speak kana magoko a re a buang as a church, re le phuthego but also it's in the actions. but go mo ditirong So you have a complete meaning of what worship is. o bona le tlhaloso e tetseng kana tshupelo e tetseng gore koba mo ke eng Religious services are important. Prayer, ditirelo di botlhokwa thapelo reading the word, go bala lehoko preaching, teaching, go rera go ruta singing the hymns, go opela and praises, go galaletsa hela the jalo ways that we speak, magoko a re a buang and the actions that we do. le ditiro dio tse re di dirang All those are very important. tsotlhe di botlhokwa Some of us, bangwe ba rona we only open the Bible on Sabbath. re bula baebele hela ka Some sabata of us, bangwe ba rona we only pray in the morning. re rapela hela mo mosong Say, God, please protect me as I go throughout the day. morena nketele pele ya ke ke tswa mo letsatsi ke tsena mo letsatsing During the le day, we have no thought of God. mo letsatsing ga rena mogopolo ope ka modimo When you go to sleep, sometimes you go to sleep without even praying. nako tse dingwe bile ga o robala hela ke ra o sa rapela God doesn't want such kind of people. modimo ga a batho ba mo He hutao wants a group of people. o bata setlhopha sa He batho wants individuals o bata motho le mongwe who throughout their life during the day, yo e leng gore mo botshelong ja gago mo tsamaong yotlhe ya they letsatsi maintain a vital connection with Him. ba nna le kgolaganyo e e rileng yalo le ene Sometimes we attend events nako tse dingwe re ya ko ditirelong where nothing about God is said. ko e leng gore tota ga go bue sepe ka modimo Now, if you worship in truth and in spirit, yaanong ga wa obamela mo boammaaruri le ka moeng whenever there are breaks during those events, ga go na le gongwe go tsaya pheo mo
ditirelong tsene as tseo. a true worshipper, Ha o le modiredi wa maru kana you moobamedi wa find a way boammaaruri, of bringing up the topic of God to those that you o associate. tshwanetse gore o bone gore o ka dira yang wa ntsha kgang wa bua ka modimo le batho ba e leng gore o na le You find a bone. way of playing the part of an ambassador of heaven's kingdom. O tshwanetse gore o bone gore dira yang gore o tshupele gore wena o moemedi wa mmuso wa legodimo. Talking about an embassy. Re bua ka moemedi. Yeah, Boemedi, yes. Yes. When I had to apply for my visa to South America, Ha ne ke in Colombia, apply visa Colombia rather, ke ya South America, ke ya Colombia. I had to go to the embassy in Pretoria. Ne ke tshwanetse gore ke ye ko moemeding wa Colombia ko Pretoria. So when I got there, Ha ke gore ga gone kwa, I assumed that the official language is English ke ne ke tseela gore tota kwa go buiwa Sekgowa. because in Botswana you speak English, in South Africa you speak English. Ka gore mo Botswana go buiwa Sekgowa, ko South Africa go buiwa Sekgowa. But when I got there, Ha ke tsena teng, the official language was Spanish, ne go buiwa Spanish. and I had no idea of what Spanish looks like or what it Tota sounds like. teme eo ne e le segeri ka mo go nna. So I asked them, why don't you make it easy for me to process this in English? Ba ntha ba re ke le sa ntirele go nna motho gore ke direle dilo tse ke dire ka Sekgowa. They said, no, Ba re nya, here, hana. once you cross that street entering here, Ha o tola tsela e le bo o tsena ha, you are in Colombia. o mo Colombia. What goes in Colombia, Se what happens in Colombia, mo se diragala mo Colombia. happens here. Se diragala gone The ha. official language there is Spanish. Go buiwa Spanish ha, So here is also Spanish. le kwano go buiwa Spanish. So when you are an ambassador for Christ, Yaanong ha o le moemedi wa wherever you Keresete, go, ko o yang teng gongwe le go ko o yang teng, your character, ka ga boitsholo ba the ways you gago, speak, mahoko a wa the buang, actions you do, ditiro tse o di dirang, they will tell that di tla supa this gore person is of a different gore kingdom. motho yo ene kwa mmuso o This person is harologaneng, is a citizen of a different kingdom gore altogether. yo ke monni wa lehatshe le le seng kwano, The kingdom of heaven. le mmuso wa legodimo. Why is worship so important? Ke eng kobamelo e leng botlhokwa? In the book of Revelation chapter 14, Mo lekwalong la tshenolo kgaolo ya lesome le bone, right in the middle of the end time message, hela ha gare ga molaetsa wa nako tsa bogelo, verse 7, temana ya bosupa, we are called to worship him, re ya bitswa go mo obamela, the one who made the heaven, eno yo o dirileng legodimo, earth, the lehatshe, sea, and lewate the fountains of waters. le metsi. So we are called to worship God. Yaanong re bileditswe go obamela In the modimo, message that is the last warning to a dying world. yo e leng gore ke molaetsa wa bogelo wa tlhagiso ko tšhabeng e e nyelelang. That's how important worship is, Ke friends. ka go go supang gore kobamelo e botlhokwa ka teng, Because in the end times, ka gore mo nakong tsa the bogelo issue will be worship. kgang konokono tebe e le Who kobamelo, are you worshiping? gore o obamela What mang, are you gore worshiping? o obamela eng, How do you worship? gore o obamela What yang, motivates your worship? ke mo go kgothang kobamo ya gago. And if a worshiper of God, Yaanong ga e le gore momamedi wa the modimo, motivation will be love. kgwethote ya gago tebe e le You know the lorato, Lord, o itse you morena, love the Lord. o rata and you morena, worship the Lord. ebile o obamela How do you morena. do that? O dira yang You do it jalo, in truth and in o spirit. dira yalo ka Your boammaaruri life le mo shows moeng. that Botshelo jwa go bo supa You seo have a connection with God. gore o na le kgolagano le modimo. Amen. And every feature of our message Yaanong ntlha nngwe le nngwe ya molaetso wa rona as Adventists re le masala should lead us e tshwanetse gore e re thuse to worship Him gore re bo mabele who made the heaven and the earth. ene yo o dirileng le godimo le Are we lehatshe. together? A re If we mo find anything that leads us away from worshiping ga e le God, gore re bona sengwe se e leng gore se re gogela gore re se ka obamela modimo, anything that makes self the center, e leng gore e dira gore borona e nne jone that ntlhakonokono, is not part of our message. ga se molaetsa wa We should rona, throw it away. re tshwanetse gore o latlhele ko ntle. Most of our young people, A bašwa ba rona ka bontsi they lack this aspect, ba latlhegelwa ga bana kgang yone that e, the center of worship gore nthakonokono ya kobamelo is God. ke modimo. We want to go with ourselves. Re batla gore re tsene ka borona We mo want to make teng, ourselves the center re of batla gore everything. e nne rona ba nthakonokono mo diong tsotlhe. And because of that, Yaanong ka ntlha ya seo we find a consistent Christian life to be burdensome. yaanong be re bona botshelo jwa mokeresete o boikanyego bo le bokete, And then
talking about church hurt. e be re simolla re bua ka gore kereke e rutisitse bothoko We start blaming so and so. re simolla re supa yole le yole ka Start saying menwana if such and such elders are still elders and not come to church. e be re simolla re bua gore ha mogolwane yole kana le yole a sentse le mogolwane ga ke ye kerekeng That elder is not the center of worship. tota mogolwane yo ga se ene ntha That kono pastor is not the center of bamelo moruti yo tota They ga didn't se die ene for yo you. bamelwang ga ba go They didn't swela create you. ga ba go They thola didn't have a heaven for you. ga ba ga le godimo go go eba go agela le They don't godimo even have a hell to send you to if ga you bana get lost. tota le ene dihelo ko ba ka go romellang teng ka nako a bohelo You should be having your eyes centered on Christ. matho a gago a tshwanetse gore a ba tsepame mo go keresete As we draw to a close. ga re taga re wala mo bokhutong From Desire of Ages, page 189. buka ene yo Desire of Ages page 189. 189 The servant of the Lord says, mothanko a modimo a re except a man be born from above, a re ha e se motho a tsweletse go godimo he cannot see the kingdom of God. ga ke ka bona muso a le Now, this is godimo from John chapter 3, verse 3. ke from Johane 3 verse 3 He was talking to Nicodemus. Christ was ona talking to bua Nicodemus. le Nicodemus So there is need of a new birth. go tshwanetse gore go nne le tsholo e ntšha And then she says, a ba tswelela a re not by seeking a holy mountain or a secret temple are men brought into communion with heaven. a re batho ga ba tisugi gaugi kana mo ka ba mo le go godimo go batla go obamela ko dithabeng kana mo tempeleng e rileng Religion is not to be confined to external forms and ceremonies. a re tumelo religion Yes. tumelo ga ya tshwana gore e supiwe hela ka ditirelo tse di kwa nte The religion that comes from God a re tumelo e tswang mo modimong is the only religion that will lead to God. ke yone hele e ka re isang ko go ene The worship that is God ordered kobamelo e leng gore e tswa ko modimong is the worship that God will accept. ke yone e leng gore modimo o ta e amogela In order to serve Him aright, gore re mo direle sente we must be born of the divine spirit. re tshwanetse gore re tshotswe ka moo boitshepo This will purify the heart and renew the mind, ye e ta ntšhagatsa e ta thapisa pelo e be e ntšhagatsa tlhaloganyo giving us a new capacity for knowing God and loving God. e be e re ga tšhono eo e ntšha ya go itse modimo le go rata ba bangwe And loving God. e le go rata ene modimo It will give us a willing obedience to all His requirements. e tla re ga gore re kgone gore re nne le keletso eo ya go mo utwa mo ditaolong tsotlhe tsa gagwe This is true worship. ye ke yone kobamelo a boammaaruri It's very interesting that in Setswana, go a gakgamatsa gore mo Setswaneng the word obedience le go ko go utwa and the word worship le go ko go obama have a common word. le na le lehoko le lengwe hela Hoba, go obama obamelama. o obamela Who mang do you who are you obedient to, basically? o obamela mang kana o utwa mang So it's very, very interesting. go a gakgamatsa And Martin Luther, the reformer, Martin Luther a he re said that o bua a re worship is obedience. a re go obamela ke go utwa So we can just see how the message of this whole week is just one message. e be le ka lemoga gore tota molaetsa wa beke ke molaetsa wa le mongwe hela hela The servant of the Lord continues on to say, a o tswelela le mothanka wa it modimo is the fruit of the working of the Holy Spirit. a re ke leungo la go bereka ga moo boitshepo By the Spirit, every sincere prayer is indited. a re ka mowa thapelo nngwe le nngwe ya utuwa And such prayer is acceptable to God. e be ya amogelwa ke modimo Wherever a soul reaches out after God, ha e mowa o kuela ko modimong there the Spirit's working is manifest. a mo boitshepo wa bereka And God will reveal Himself to that soul. modimo a ba iponagatsa mo moeng o For such worshippers, ka gore ba mamedi He, God, is seeking. ke bone bao modimo a ba batang He waits to receive them o ikemiseditse go ba amogela and to make them His sons and daughters. go ba dira barwa le baradue ba gagwe God is waiting for such worshippers modimo o letile bao bamedi to bao make them His sons and daughters. go ba dira barwa le baradue ba gagwe Paul tells us in the book of Romans Paulo o bua mo lekwalo la baroma that they that are led by the Spirit a re ba e leng gore ba laolwa ke mowa
are sons and daughters of God. ke barwa le baradia ba Modimo. Not those who are visited by the Spirit, Ba iseng ba eleng gore ba etelwa ke or mowa. those who are once in a while touched by the Spirit, Kana ba eleng gore nako le nakonyana mowa o ba khomi. but those who are being led by the Holy Spirit. Ba eleng gore ba etelwa pele bile ba laolwa ke mowa. Paul also tells us that Paulo gape o ra are the flesh and the spirit are warring. are nama le mowa di a lwantshana. And what determines who will win Se se supang gore ke mang yo ta henyang is what you and I feed. ke sone se eleng gore rona ra se iphakana ra se jesa. There's a story Gona le polelo of a man who had a dog, monna sa monno nana le ntja. a white dog, Ana le ntja e tshweu a nice one. e le ntenyane. One day Tsatsi lengwe he found a stray dog, o ithela ntja ya mokashi hele e sileng kwa and then he lapeng. wanted to take it in A ba batla gore a tseye tseye mo so that lapeng it can accompany his other dog. gore e teng ne tsala le ya gagwe e. So as he brought them together, Ga a di tisa yalo go nna mmogo. this strange dog now started biting the white dog. Yaanong ntje e hileng boago e simolola go loma e nngwe. Now the white dog was peaceful. Yaanong ntje e tshweu ene e le ntje e ithatelang It really kagiso. wanted this other one to be converted. E ne e batla gore e sokologe. And this man saw that if I don't chain this dog, A ba lemoga gore ga nka ke se ke bohele I'm ntja going to kill this other dog. e tlo go bolaya e nngwe. But he would feed it. Mme o na e ha dijo He's hela yalo. chained, but he feeds it. Wa e ha dijo yalo mme o ntse o e It boheletse. would grow strong, E be e gola e ntia. break the chain, E be e kgaola and chaene. attack the other dog. E be e go lwantsha ntje e tshweu ele. He was stressed. O na le mo piteganyong ya One day maikutlo. he told his friend that, "Hey, man, I have a problem. Nakong ba bolela tsela ya gare tse gore ke na le mathata. I brought in a stray dog. Ke tsere ntja hela ko ya mokashi. I wanted it to be part of my family. Ne ke re go eta nna bontsha ja lelapa lame. But now, it's attacking my other dog. Yaanong e lwantshanya ntja ya me e nngwe. And I'm afraid that it will die." Yaanong ke tshoga gore e ka nna ya swa. His friend said to him, Tsala ya go ba morare. "Why didn't you chain it up?" Ke eng o sa e He said, bohelele? "No, well, I've been chaining it up, but it breaks the chain." A re ke ntse ke e bohelela mme e kgaola chaene. He said, "Well, if you are Aba- taking care of it, A re ga e le gore wa e tlhokomela. it still attacks you, your dog. E be ntse e go lwantsha yalo. It shows that as much as you, or as long as you feed it, it will end up finishing your other dog. E be e go bontsha gore hela ga o tswela ntse o e ha dijo e tlo hela e bolaile ntja e So nngwe. start starving it." A ba re simololle go itima dijo. Friends, Ditsala. in order for us to be true worshippers, Gore re nne baomamedi ba in boammaaruri. order for us to be worshippers that God will accept and make his sons and daughters, Gore re nne baomamedi ba e leng gore Modimo o tla ba amogela ba ba dira barwa le barwadie. we need to stop feeding the carnal nature. Re tshwanetse gore re emise go jesa senama. We need to stop doing things that separate us from God. Re tshwanetse gore re emise go dira dilo tse e leng gore di re kgaoganya le Modimo. But it's not enough for you to starve the carnal nature. Ga go a lekanela gore o emise go nonotsha senama. We need to strengthen the spiritual side of our Re life. tshwanetse re nonotshe semoya sa rona. We do that by reading the word, Dira yalo ka go bala lehoko. not in a haphazard manner. Ntse o go sena thulaganyo epe. Don't just flip through the Bible O se ka tsana yala bo tharabolosa dikwalo tsa ba and then you tsa learn Bible. in Psalm 105, you read it for the day. O bo re a ke mo Psalm 105 ke tla bala ona mo tsatsing la Tomorrow you gompieno. flip, Ka moso wa bula gape. you end up in John chapter 1, you say, "This is what I'll read for the day." O bo re ke mo go Johane wa ntlha ke tla bala ena mo Be tsatsing la systematic and be gompieno. intentional. Nna le maikemisetso o bona le lenaneo. Finish what you start as far as studying the word of God is concerned. Hetsa so se simolotseng ha mo go balele go kwala Modimo. Also train yourselves Yaanong ithokotseng to have prayer sessions. go nna During the day. le go rapela mo tsamaong ya Set, letsatsi. if you need to set an alarm, do it so that you can spend time with God. Ha e le gore go tlhoka gore o setala mo dira yalo gore o kgone go senya nako o nne le Also Modimo. train your mind Yaanong ruta le tlhaloganyo ya to always gago think things that lead to God. go akanya megopolo e leng gore e tla go atumetsa le Paul Modimo. says, whatsoever things are true, Pholo a re dio tse ha e le gore dio tsotlhe di things boammaaruri, that are honest,
tse e leng gore di nnete, things that are good. tse e leng gore di molemo. Meditate on these things. A re thathanya ka dio tse. May your mind meditate on God's character. A re tlhaloganyo ya go e thathanye ka popego ya Modimo. If people are saying something that is negative, Ha le gore batho ba bua se se leng gore ga se elevate your sone. thoughts in your mind above the negativity. Tsholetsa tlhaloganyo ya gago go gaisa dio tse ba buang ka And in tsone. order for you to be able to do that, Gore o kgone go dira jalo, you need to fill your mind o tshwanetse gore o tatse tlhaloganyo ya with gago things that are good that are found in the scriptures. ka mafoko a bonwang mo You dikwalong. cannot meditate on something that you have never met before. Tota ga o kwa thathanyang ka selo se e leng gore ga ise o se bone. So let us strengthen the inner man, Yaanong a re tiiseng monna motho o mo and teng thus we become true worshippers, gore re nne baobamedi ba the moammaaruri ones that God is seeking for. ba e leng gore Modimo wa ba batla. So that, and he says, where are the true worshippers? Gore te re ba kae baomedi ba We can boammaaruri. humbly stand and say, E be re kgona go emelela e be re re Lord, here we are. morena ke ha re hano. May God bless the reading of his A word. Modimo a se go hatsa palo ya lehoko la gagwe. What do you say to that, church? Amen. We shall stand as we use hymn number 152. Yes, hymn number 152. In response to the growing need for leaders, the high attrition rate among senior youth, the wave of technology, the focus on the local church, SYL has been written for leaders who wish to be involved with ambassadors, young adults, and of course PCM. Thus, SYL is a leadership curriculum for senior youth ministry. The church is losing these creative visionaries in droves. The best way to arrest this attrition is to strengthen the leadership thrust of the school. SYL equips leaders to understand today's youth, make them feel valued, motivate them to channel their energies and gifts to the church's mission, encourage them to take up their place in the leadership space of the church. I therefore call on pastors, elders, parents, and more young people to enroll in the senior youth leadership curriculum. Get ready and excited for World Adventure Day 2023. We hope you are all ready to take a trip, to embark on a wonderful journey. Every step of the journey is a chance to discover new wonders and create unforgettable memories. We are all awaiting Jesus' soon return, and we are going to learn more about this amazing journey on World Adventure Day. We hope all of our adventurers can tag along as we prepare for this much-awaited trip. See you all on May 20th, 2023. On September 16, 2023, Pathfinders around the world will celebrate the General Conference Adventist Youth Ministries Pathfinder Day. Mark your calendars, make your plans, and go with Jesus. This will be a day where Pathfinders around the world step to the forefront, leading out in their local churches from Sabbath school to divine service. They will serve their communities and enjoy social fellowship with their fellow Pathfinders and friends. Are you ready? Let's begin the countdown. The 2023 Pathfinder Day resources will be available at gcyouthministries.org.